Wait, what is it? Shag, ihindura nk'igaho cinda kumena. Wibeshe renga women. Turi. Arayi mwambura. Ndababene. Vuze wiki. Bisaba gutegura renga. Kuba warateguye. Magazine go hasi nawe. Okay. Ubu warasa gute? Oyitora hasi naragutera umugere mwana. Filime. Aho. Ngabo. Mwana aragera bwa kabira kabiro kamenya ngo filime zirahamwa abagabo. Isasu. Allo? Yaga? Ibintu byose ko twabipanze niko biriko biragenda nta kirapfa. Nta na kimwe kirapfa. Gahunda ni saguste koma komelo. Tumanuke. Kamenya ngo filime zira gakiga ku mwana. Ayiwe. Aya. Mwana ico yakoze tanguye kubwaka. Originale filimu urakina ariko muri kubona iyo company yikora mu original films present ukamenya ngo turiyo NA na Shaggy Films present Shaggy what nuko zingana ukamenya ngo ni country code filime yiswe kw'ikibantu umwansi w'igihugu uyo nawe ngo ninde mu Burundi muri Afrika mayiro nka 200 mu majyepfo y'u Rwanda mu gace bita ndetse ngo ni Vyegwa Ngozi bakwerekana drone y'ubumara kugira ngo umenye ko filime atambikira Agera Films Stizy Cloud Image Films Company bagiye bakwereka Vyegwa naho film bagiye batabu abavyeyi abari bo baza kuba gutuza film ariko uri kumva umusaza Shaggy comedian Abuduri hari kugira ngo filime sigikonyozi we begi hasi wamara kugira icyo ukamenya ngo Soleil actor n'umukinyi enemy of country we what Shag, ihindura nk'igaho cinda kumena. wibeshe renga women Mustafa nije original Mustafa ngabo filime zira abantu bako iyi ni episode ya mbere ibaze ni yagucika tukagufata yagucitse uzatubwira ngo wari mubiki barakubwira ngo bage batamwo mudeni mundero ange ni maudeni mwabantu Allo? Yega Ibintu byose ko twabipanze niko biriko biragenda. Nakirafa mwana bese mbeze swaga Roy ibintu uko twabipanze ijambo kurindi dutebo dukurikirana n'iki birimo kugira ngo filime yiswe iyi ni episode ya mbere kuko bise ngo n'umwansi w'igihugu umuntu bigenda bitegwa mu mwansi w'igihugu wewe filime za filime zidusaraza za filime z'imyaka za filime ziba zije guhana gukosora kwigisha abandi ko atakazi barimo barakwereka tutanganya ubugana nimba ko biri kose yevye mu nkono tucanka usangiye yakoze kindi cyayishe nk'umushikiranganje yakiraha DJ original Mustafa Mwiri abana ko abavyeyi batwoheje banituza n'abagore ngo bazodufasha sha ndibazo reba ningene inzira kiradukanira mu nzu ariko muri kumva amajwi shankere rimwe vya nawe neza yuko atazitoka ufise mu nzu bibaze kubaho utazitoka kugira sha icyo nshaka aho shaka twigumure ku bavyeyi bagurisha umwe wese muhe ivyiwe kugumuka ku bavyeyi mugapana babandi bo mu mwongwe abavyeyi tugurishe buri umwe yime kugira ngo tumenye ko filime ari gikwe uze ngwi arakwere kuri kuza ubu vyakunaniye gutunga umugore wawe umugore byanze mwabantu uyambwira yuko igihe n'umugore wawe azoba yakunaniye wanyumvira umugome aze kumupabira ujye ure fise ubwenge neza ndi guhungira mu maparasera ariko ufata umukobwa wandi umuhananura yari ugiye ngo kumutunga mu rugo udafise ibyo mutunza sakubeshe Mustafa shaka kubwire mugabo keba nayo onde vrem apasi wagiye kugutungira umugore we icara kumutunga nyine abantu b'imyaka bagabira abagore kuma ngo tugurisha itongo wangu itongo ni fresh kugira ngo buri wese yimenye bisobanura kubyije verite muzotora itongo ryanje niguriye ko uyu yamubwije verite ariko umutangira cyo nkundira shayi matugabura iyo mitekerezo ya Mustafa byose ni kumarongora abagore mudashoboye kurera
abagore mudashoboye gutunga bari muri gahunda yina bari ku misigati bari kuyimyoza babyita kuyimyoza none nimba yari ubunure bw'ingurube ntumbaze aturaho yituyeho urabe filime uri ku misigari cyo yakoze yarangije gake abanza vayo DJ Original Mustafa urabe pole bafata umwana gahoro kumbe bega fisirimo iki mwoka vyara kesi kiriya niki kiri we byo kavyoka mbese byo shira gusanga yishwe n'uburoro uyagwaye mangoro jito cyangwa usanga gwaye inyota kana mukunda igihugu cyanyu cyavye Paul imwe makuru y'ingenzi igihugu kigomba kumenya ibegiri mu makuru y'ingenzi cyane shira gusanga ari amakuru yo guhirika Joe Biden cyangwa Trump ntazotogwe muri uyu mwaka polisi Filimesco umwansi w'igihugu kenda bitega umuntu umwansi wewe vyoka reka kwita bomfasha bakamunturira nkuko mu bahinde bigenda ibintu byo gupfa ukipfusha ngo baguhambye oya burya munsi y'ubutaka ari gihe wara bigakomera ngo iyo bag irimo amabanga akomeye cyane top secret kumbe aturonsi boro wangu ibise nibi amabanga naye waratse uri mu biki DJ Original Mustafa byaranse by'ubuzima abona iyi lense siyo amabanga abona imashini aho zana aka kantu kumengo ni original Mustafa sha katukarabye asana tuzohagurisha bijya mu isoko y'Ingozi bijya akamafaranga rimwe akamashagi ugiye urajya mwana bi shagi ibyo bintu bijanye niye cyangwa urasara yanyuye ntazi ibyo arimo ibi zibiri iyo mashini yo irimo irakizi nani kikwereka abameni rero n'ibiciro babizwe reka babizwe n'ibiciro re tugabura umwe wese atwara ivyiwe by'amabanga ni pembeni y'amabanga sivyo nibiki ariko urazi ico bikoze mama yarabyaye bwaye kaza wenda kumena shagi aho cenda kumena umuntu ibe shitambuka intambwe ndakubaru bagero twari imizigo wenyine akemena turabihera kujisha mena mati kagahungu kawe nakisha gafa ihutera sa turitse orakanga umuntu nga bisho yarasha madayimoni hakurasa umuntu va ku giti ja ku muntu uyingozi inka ziriyo nima mutanabizi hari n'utuntu mwabuze mu zindi ntara utwo muratuza aho buhoro yamara Filimesco ngo umwansi w'igihugu hari uwamanutse Kizimbabwe we mwana ye no baga umuntu urumva n'amagufa nka yaskini isokoro nka yinunuza ari imanukira igenge arabi kuba yakoreka abandi uga bakomeza kumanuka ariko kwanza nk'igenge yanya yibanza kwanza gusoma akabanza asogota akantu kamushira mu myuka ubona ari kubona neza mwana ibini yarongere kandi ntemo ku myuka banga bamare kuziko ndi kwabona imbere yanje wangu bombe mbere ibe harimo umusaza abandi baramanuka bakomeza we mwana banzura indi itabiri here mwana ibose nibi tabiri tarasi ndi kubona abashinwa barimutse wangu ko ndi kwibona muri yose filime zira bari kwibona we no baturitsa ngo bamwe mwana turitse umuntu wa ndabamene vuze wiki mwana meni ye naho isasu yondunda mwana mu mayimayi ubwo bwanda bumena hasi ubwonko busanzare tubukire ku isari tubukaranga mu isupu mwana kwereka barako ka mwanya ndamanitse
yaramanitse ndamanitse bavye basubije nasubiza inyuma wiyibeshe namanitse bavye ndawuturi arayimwambura ndababene vuze gwiki bisaba gutegura rega kuba warateguye magazine go hasi nawe okay ubu warasa gute oyitora hasi ntaragutera umugere mwana filime aho ngabo mwana aragera bwa kabiri akomera kumenya ngo filime ziramwa abagabo isasu bamutaye sana muriki uraba filime aje ukurikira umwana bakurikira babwaka bako byogembe biragenda bitemwa abagabo mwe ngabo giye gwidukira ngo arabe barabe umwana agiye amizwe n'iki mwaba nisira mu mizi oza wapi nagiye ngabo babuze umwana cya umwana yabura ibirengero situmufashe ngabo byaranze babuze umusore nimba amizwe n'inkuba ntumbaze nkufashe runakwije no kuvumbika barusanga barababaye kuburyo usanga n'ubugome bubasa no mu gasura kumbe nimba ari kadahumeka nimba ari ikintu bakumusoza kurikira rya musenze shatumenye ivyiwe inde akurikira umuntu w'umujinga shatumenye ari mubiki hari ubuhagaze nk'akadahumeka ari gukanganiza twe ko twarusha tukababara mwana tumukomeye umugabo agufitiye umusigati okay telefone tugesanga pireka hamagare kwanza babandi babikurikirana yemwe allo yaga ibintu byose ko twabipanze niko biriko biragenda nta kirapfa nta na kimwe kirapfa gahunda ni saguste koma komelo tumanuke agufitiye imbunda hamwe n'umusigati w'ubumara kandi uwo musigati burya iyo ashonje arawurya iyo araka yawukubita umuntu kugira ngo umenye ko atamikina abantu barutana cyane rega bararutana farampe bijumba koko uyisa siti binibiki aha original ndapfuye zasubire kwivanga madose birara baramukuru aha byaranze uwo munsi akanota umuriro nakbamurashi uzana imizozi imbere y'amagenge yaraka yanutse bage bona kotsa aha tutu umwana amaraso ari kumeneka ari menshi ndapfu imana nkarokoka uyu munsi nkakira sinzosiba kumisa cyane ku musigiti sara zitanu ahubwo nzorenza ko ni ya gatandatu kugira ngo umenye ko je ngiye guhinduka cyane umufashe gusankira abagizi barabe nuko iyo babafashe bari mu bibazo basezeranya amasezerano menshi imana je nkazopfa nongeye uzungaye yararyamye bari kurindira ko Musamariya mwemazanye na mutabare birangire bihwaniremo nayo ubundi kabaye ngabo original Mustafa ngabo urikira witonze iraherera he umusore yarambara yaho yamara wapfuye kare uwo twabonye afise ikibegi yavuze ngo ndesenga muri bigari y'amabanga akomeye y'ingenzi tuzi nk'abanga y'ingenzi na filime yiswe ndetse nako ni season series original series yiswe ngo umwansi w'igihugu umuntu bigeze bite ngo umwansi w'igihugu hahandi uri kurahigwa buri hamwe ntaguhema nta mahwemo ugasanga kabaye baraje baraturira ibintu birakomera ukamenya ngo filime zira gakiga ku mwana ayiwe haya umwana icyo yakoze tanguye kubwaka abarahabona muhitana abaraha baranutse nakubwira ngo utegereze part 2 urindira agace ka kabiri nako karaje uzokabone ariko uziko nuyaze barimo mana yaje filime kwigiye kubadanje filime kwigiye kubigikonyozi bana agace ka kabiri turaje mu kanya gato kadogo sana kadogo turaje bana sivyo n'ivyamamare nka original Mustafa Shagi
n'uyu mutama gose mubonye mukanya we tubaruke twitoze bangu sibyo yose nta gutinda mwana mvuze ngwi ngabo ibaze nawe ariko byakomeye biri muri izi gahunda sinzi ko bari mu biki bugira umugisi kiri mu ndabire araka wanyoye mugoye ahubwo nanyoye ko oya abantu iyo bahaze ubugizi bwana nibatangura gukora magazi yingo utagira ngo ni mwana turi mu kazi kabise nakurikira barabukuntu fata magazine tu iranzi eka mfate kamwe ni nuko bigenda okay turaje mu gace ka kabiri bigishushe sibyo rahira ko bitagiye rahira ko atagiye kugurumana abantu sibyo rahira batereka abo batura agace ka kabiri karaje nako ibaza ibi byamamare ni wabicika uzombwira ngo wari he wari mu biki uzombwira ngo urabona ngo ndenga nabiso filimi bigishushe kwanza kuri yo sheni banzo fende hanese abone once naho tubwira impamvu once wifenda hano hanese abone urabona sabone canke subscribe